Tala Fou o tala mai Ausetalia le radio Samoa. E ni mawhetala Ausetalia le ponesi wofo ina stasio whatan malo i sini i se tangata le aia whaasinoane be refer se tangata whaingaduenga o le head chef i la lato o unanga. O le Orchard Hotel i Chatswood i sini whaalauloia lato whaasaralaunga lea taui o le tangata na te whaasinoane se tangata whaingaduenga mo le awanoa. Sa nore ri pule o Matt Docker o le temi mua le nei wofo ina i se vai ngā tupe mo se tūranga whapea. E le o toe pose dito le tūranga wai nei le tau sa i dia o na tangata whai ngā ruenga mo le tene o ngā ruenga tono Ausetalia. Ma whamaile ri pule o le sa i dia ma le maua o tangata whai ngā ruenga e le ngata i ai mana o mia fōna whaatuma wina i rātou i ngā ruenga i a so longa le le iai le au unanga. O le vai aso na te neina fola mai ai le minister o whemalanga i ngā Ausetalia Andrew Giles, e sidia ma le 2 miliona talo sanga o visa ua mai ona tu ina iaia lātou tali talu mai Juni, ma ua mai a whaangana fo i le malo le tolu surono tesi miliona e whaafai ngā ruenga i tangata whai ngā ruenga e lima se lau e ngā rurua i le processi na o visa o talo sanga o visa e valu se lau, valu se furu wafe o lo o iai pēr nei le ofisa. Ua whale pui nei se tase ori i sa taalo le lakapiriki o Jamil Hopoate, ona olona fia i le mata upo e whaatitau i whala au whaasaina. Hopoate sa taalo mo Brisbane, ta ua le ripoti le la taiva sa whale pui fo i mua isi mata upo. Ma ua maua e leo e 5 se lau su wha kilo o le whala au whaasaina le cocaine, ma whai ai lo le suenga. O Jamil o le alo le rita alo sa ye mo mua Manly John Hopoate, ma o whai loe le ripoti, na wa aia Jamil o ia pikina le tusa ma le valu o poloka o le whala au whaasaina, ma tau fia i loe leo mo suenga. O le whaasalanga o le whalpui mo le tolu tusanga ma le iwa maasina. Ua whaamaunia lawa se li taro mai Queensland le ua mariu te tonu sa kalapu i Barcelona ina ua ripoti e whaapena pa uwane mai lea no fuanga i se mawalunga pea marisfuru mita. O leo o lātou ta ua le 7 News o Liam Hampson o se tamata alo mai le Redcliffe Dolphins i Queensland luas fulfatau sanga le matua na tausa i dia o alu sa lātou malanga i Spain i le amatanga o le vasunei ia o le tau ana le ilawa tu ina mai eise whaamaoninga mai leo a le atunuu e moni lava o Hampson le tangata lena mawolo na tino mariu i le kalapu ma ua ta ua o se whalablabi whaafua i sa tu lai mai. Wa vaia mo ngā lofa ma wha mai senga ana i o na ainga ma wō i lunga o le upeng ta wha ilangi a lo ta ua na malanga Hampson e ta amila Europa ma ana wō o isi fo i tamata alo lakapi ma sa tau sa i dia i lātou ia Hampson ina ua le vaia mo le luasful whai tū la a e muria i ai wha maonia mai e leo o ia lea na mawatu le kalapu o maliu o lo whaia nei so e suenga i le nei mata upo. O le whalapaptau soani o le Anglicare, o la tau whailua i le so o nisi o a inga o lo whea ngai mawhainga tā i le lai te tupe maua, wa atiri toso atuai i tūlanga whainga tā o le soifuanga i mea o lo no fuai o le maulu i tau i le tau o le soifuanga wai ei nei. O le suenga sa whaia le kurupule nei le Anglicare i au o nanga whaavavave Ausetalia po le Emergency Relief Services wailo ai wa to tele tangata wa sa idia ia ta ilua ngā ruenga e ngā rurue ai e tau wha a wai le wha soa. O lo una i malo si la le Anglicare le malo ia si itia peimeni o le welfare mo nei nei a inga e meisa i la toro sa iri ngā ruenga ma ia fausia nisi whare mautitongi e ngā whatia e tangata. Whai mai le sui o le whaaraputonga le nei o le ripoti, ua whaalawi roa le nei vai aso, e le whaatatau ia i lātou mā lātou au nanga, a e whaatatau i tangata o loo mana o mia le fisosoani, mani ngā yo inga au na whai i ai, ia tuu i nai se fisosoani mō lātou. O au nanga i o charities, e le tatau o na avea o se tali le matiwa wha umi o tangata, e peo na tā ua e lea ofisa. Ma le tala mulimuli, to e tali atu o stadia i le whinau mai a New Zealand mo le Constellation Cup i le taalonga o le Neti Polo. O le lua i taalonga le wato e whaia mai a le Diamonds i ona lau whanua, talu mai le sidia ma le awhi o aso. Ma sa matua whaatumulia le John Cain Arena i le pō na pō ma vai ai lo le manu malo o stadia i le taalonga ono se fururua fast food fitu a New Zealand. O se manu malo ua maua i le temi lo whianga iei fo i teini tā alo Neti Polo a le atunu umanise o lui tau i mata upo e au fiaila la tautongina ma le langolango a le Hancock Prospecting le fo ina upu iai e nisi isi sui o le au.
Lono winga la o ai lava le aman o ai lava le amanu malo i le taronga muli o le wha moe le ai whai le Gold Coast o le au lava le o le amau wai le Constellation Cup mo le neitu sanga o le taronga ai whaia i le aso sa nei. Tala nā le radio Samoa mai Australia, wheloi fo ia tai au, whasoi fo ia.